kapop punya brio lawan ben khoi dengan senam jong Yesus. Kapop klim, kapop auria, kapop kanu kapop haka perthai. Lawan punya suk dakan negas senam jong Yesus Kristus. Naula yak loring pena nak benda jompi kenang pop. Layam loring pena nak benda ban kia yapi. Layam loring pena ban pet im yapi. Kan negas senam jong Yesus bala jauh no nak met jong Yesus. Kala sisa yak ban pen khut no yapi. Naki pop baro. Ang tinyo boleh mi naki pop baro. Ang laman ngane gentin senam Yesus. Ukhon jong ka pen khut yangi. Nagapop baro sajen ka nagapop baro piosno dikintin baro kaya kintin baro kamu baro amdan sudah banalai kapop punya beliau ngal amne kapop klim pop auria kapop kano kapop baro pi bamsa padi pela lek ka kamasniu kana onoro kasnam jong Yesus kalak ban khoi amen larangi kalaba mo ngi ai tino jo try ngi plano jo try map yang ngale pop kum ta. Try kloy yak ban map no ya pi ban site no ya pi de snam jong Yesus Kristus. De ban don ke jingai ke snam Yesus. Amen. Amen. Te nam kata pinyo itu ke jingjom pen de snam jong Yesus. Yesus ke snam jong Yesus kalau percaya syaitan bitim em. To ya polis Yesus dam don bon ki de khat Bible rei ngan pulih ni ke por Yesus naga Rom lenong pra. Rom lenang pra ni sampai kita kita khot katukan ni kita khot pra ngan polis ada khot balai kuwei kongkom ni lai kuwei kumno te ni am ya kini ki egiru lalu belai ulong naga benta jungi wei ubanyale yengi pi wei banyale badngi nama belai nama ba ngidonio Yesus Kristus khonyo belai. Amen. Ngirap diang yo Yesus ka donor ka jungi. Nama kata ngidoni ka senam jo Yesus ka jem ka jungi. Gijingale persya kilong persya yangi. Syaitan le persya yangi. Kinong syun kila banyale persya yangi. Hari tu tiba ka senam jo Yesus kala banyada iya ka jem ka jungi. Kala banyada. Ngimdon ka man setting. Duai ba ka senam jo Yesus ka ben khoi. Duai ba ka senam jo Yesus Kristus kan ya dai ke jingjungi hangno na bangilek kasnam jong Yesus kan ya dai ni tena da shu ka dekhot babut ter ngan puli lai pulai we ban mudui ye ke bala jit jog blai dei blai kan ba peniksan baik we ban mudui ye ke bala jit jog blai me pilong ke bala jit jog blai amen ublai lo jit ya pi lo sai pi lemba ka jing pen kala ka mot ye ka jing ka jong pi naga tu ka jing em ka jong pi ka meno pila em kum tu ka pi em mensua nganam la kan je ka teng rei pila em kum tu ka pi em mensua rei menta pila pai shu Yesus Kristus nama kata utra Yesus la maaf ya pi ba la pensan ya pi uno ba ya percaya pi uno mamudui pi unam jam setia nama belai nama utra Yesus Kristus unia da ba pensan ya pi rondo ka jing roi ba sunat hang se roi ka jing roi kau angkum ni ban penrem yanga ban penrem yanga ban penrem yanga haba Yesus penrem ban penrem yanga haba Yesus penrem ban mudui percaya yanga haba Yesus kan mudui detam syaitan ba mudui hendak Yesus beri jumudui ju penrem yang ini nama belai uang lar pilale pokat no kono de tuan senga pi bara tu batak ba kia ka jing em mau ka ta jing kiet ngan pen jam pi nada Yesus bi kemai do kan te nang Samaria ka barat kemika po ba ka dang klim wang Yesus ngaru ngam pen rem ya pa to khilek no bat wat le pop shu tang ka talabia u Yesus ju pen rem setia nam kata kai bagi di belek lomba nginwan pai shu Yesus Kristus wan shu Yesus Kristus namar bokum ju pen rem de pen sane pi pun ajing em pi Polis sebaik dekat, lai kusam. Utawa penrem, Dew Kristus bayar, sisa kamtam, kenya balamipat, loro sisa ketika mon ke jom belai, ubaya yasai naga banta jungi,
Bayaya side nam benjungi. Turai Yesus kuma amane ji penrem. Ba penrem la bani syaitan la bani kibril ki la ban penrem ya pi. Nama ki ong to kumta ulale baniap ulade ban lekum syashitom kum kamtan rei. Turai Yesus beri wang ngam penrem. To kilet no ban wat le pop su. Ngimde su ban le pop tang we pai su Turai Yesus. Te talong ka ega khubor ko Turai Yesus ai ya ka jim benjungi. Nang susu saka balang berkawai ni pi kari ka poin ka bakum san pa wari ka balang berkawai la suspa dak nam jong Yesus. Amen. Tere puli jing ka apostol ne por bad ka khot ka ba arpho ka nang kala nang ba arpho khot arpho pra. Kam apostol kala nang ba arpho ka khot ba arpho pra kikitin ong kumni. Dos sumal spangi lebih bersepangga daga kenhut baro ha kabau mensim khut la penlong yi pikin ong shirai ban saya ka balang ublai ya ka ba ula thiet daga snam jomuhi ong lapanga ban sa ya ka balang ublai ya ka ba ula thiet daga snam jomuhi pet kamut ya ka balang ublai kemudian kita girukhut baro Latih dak dak senam jokuhi kemudian senam jomu Yesus. Hau Yesus lah yap lading penau yap dak jeng temu. Bagi jeng temu kalau bau misnam. Bagi dak senam gaju ka don bor ban suspa. Bagi to ki banget hau kilong ki bala suspa putra Yesus. Amen. Kiyo jeng suspa jong putra Yesus. Tegom ta kilong ki kabalang belai kilong kata ka kilong ki rukhut ki jong belai. Nang kata apa kita long kira kujong belai kita bawa dapet la suspa dah kesnam kajemuhi. Tiada makata next camp ki baro film la suspa dah kesnam jauh Yesus. Amen. Nang tu dah sitiba banikong sinang koren na manriu dokar bakal kendai erpo uang ba film long shu la ki jong hi na malat la tiet na pi dekat dorba. Kayak kata dorba ada kesnam jauh Yesus. Amen. Tiada makata kani ke dorba kolong ke senam jong Yesus kani ke dorba wa pinam lawan tiet lari ben siu dor bang ngan ai si hajar ngan ai si pau hajar ngan ai si lak ngan ai si polak ngan ai si million kalau ada pinam la setia pinam an siu keliang ke senam jong Yesus nama kalau ke koridor hadu kata o Petrus bang ke senam ke koridor hadu kata ke jong Yesus nama kata tu tang kawai kalau pediam ke bagas nam jauh Yesus kan saat ini kan khut ini ngin longli kum kayor hakmat jauh belai wakpa nama belai suspa saat ini dengan senam jauh Yesus. Amen. Hak juga por bede ni haban long kibri ba iet utra Yesus ko ngu utra Yesus kad ba utra Yesus ukuran hak jin em ko jeng te ngangin scam pinyo jigar khulung bagane ka khubor ni ka por Nise duai na kepada baro kita kepada kam ia kesnam jauh Yesus bahkan kan sai ia kipop baro jampi nam tabde kan penkhot ia kijing pangistom kan penkhiano kijing pangistom baro kilong ye kilong sam jampi kilong batab kesnam jauh Yesus nada ki khon gikti nada ka tengah jampi tengah jampi bat baro ki baya day jing day bat pi kilong batab kesnam jauh Yesus. Amen. Bat kumju ya ka jingem jom piru on suspa on tip no daga dorba kesnam jom Yesus. Bat pinam jetsu lano dari PM. Nama tura Yesus long PM jom pi. Toy do lang hane por. Hallelujah tura Yesus be ie jonga wala kama jome. Ngai nu me tura Yesus ga por ko tura Yesus be ie. Haga ko tura ni don ga jaga ko tura Yesus be ie. Hoy na duai ka snam ka jome ka niwan sat khot ya baro baro hammi ko traba kodor ya ki khon ki ti ya ki long kimi ki long pa baro na duai ko tra ki long yi ki long sam jong ke na duai ko tra le don ko pam sitam gin khia trai ka jing pam baro trai ni Yesus Kristus men sat ka snam ka jome ya ki pam sitam baro trai ka snam ka jome ko trai Baikam jo try Yesus ba iye ne duai ya ki long yi ki long sam trai ta ka snam ka jome
Ia ki bengai baro try tak snam ga jame go try. Hangno baki don go try tak snam ga jame. Mami ko try just so thit inge. Daga dorba ga snam ga jame. Ga snam la jalo ning pnalam kalbari. Kani ga daga bor sai ki pop jungi. Kani snam jo Jesu. Bra jau snam malam kalbari. Kalaban pin khia ki pang jungi. Namra thoda yim snam jo la ben khia ya bi. Nam kata try just so ye jama. Ben khia try way more try ba kodar. Hallelujah try hallelujah. Hakikal tengah jom Yesus Kristus ban Nazareth. Ngadua min kerko, ngadua min darah belai, ngadua min irama belai. Mamile kamba try Yesus ia jom try. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaniga snem arjan alfa algo try ba koda. Kalau snem ngila tap ila dia ngasnam ka jome. Men tap pen khot ngila snam ka jome. Ngina ngablai privilege da ngasnam ka jome. Naru khale hadu jaddo try degas nam ga jome hagu ke tenge jo Yesus Kristus ban Nazareth. Hallelujah kar kho ki bengai bar try Yesus be kar kho lorga tap degas nam ga jome ke try hallelujah hagu ke tenge jo Yesus Kristus ban Nazareth.